Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuban saudara. Bana kubala haju video. Tho berangkat tho video. Buku je kubala tapi video. Nah, Ini mantap kali ya, viral. ai Rabiah kah hana viral lom yang bapu baru bap Facebook baru lang grup kah pegah dro viral. Tho ngene viral kah ada. Ini baru viral diundang ke Bak DP baru kah pegah dro viral nyanjeut pakai mangai kah le. Ampli pulih bangai yang kuju ku pegah kah pungu hang pete. Untuk Maroke sampai Sabang ya. Yang tak suka sama Ayu Mancu pasti memet anu cek memet. Nyan abah kah adik nong nyan abah kah hana jedu lagi an bakahan sebab pu kah menyokah kama kudro ke Indang Aceh kan lagi an abah Indang Aceh hana lagi an abah hai nyan jilbab nyam cok beh gede ya nah nyamban sebab pu hana cocok abah ke lagi ana abah kah mare kate lagi an hai jepor Rabiah ha nah ya yang boh di abah-abah lagi ana pane nagot yang lagi an demenak nyai ulile ni milik anjir ana manfaat taga ya nah iji main TikTok benda manfaat bacu baik lagi an bangai ana mo berah angju ku pegah kah pungo ana ka peti nah Ala. Gantung carut kau, tenak kau. Nampak ai cupo hai gop mana denak kah tapi kah denak gop makaji gop denak kah apa kemangai kah le jangan beli komen TikTok kan nah ku takut kira aju kan hampulih pungo kah ni yang gara-gara TikTok nyan yang yo ditingo kah hanam kawin ku banjara mi hanam kawin ana cara kita yo rindeng hanam kawin baik li komen TikTok kan nyam mundur kalian video kah tama aja ju pungo bah nya Rabiah kaji kapiuh main TikTok bah sebab puah kah hana viral kah item viral urun lagi kah sebab pu kah dianggap urun pungo kah makanya hana viral kah tabar di Sabang sampai Merauke pun na viral kah di Sabang sampai Merauke baru lang grup Facebook kepegah dro viral ji viral ji diundang Bak DP baru viral baik banganya nabah kah kan kajit beh li kata-kata lagi ana beh Malay ni nang lain kadang-kadang kah Malay ni nang Aceh bakah ana cocok hidup bakah nah nyan cocok kah hidup agak aju di nanggro lain di daerah Tipai nah daerah Medan nyan je lagi ana bah nah mbaknya Malay ni nang Aceh lain kadang-kadang benar ana manfaat lagai Haji Eno Assalamualaikum berat sakit dengar